Sočna i ukusna proja, mere na šolju. Ja sam koristila šolju od 300 ml. Uključite rernu na 200 stepeni kako bi se zagrejala dok pripremate smesu. Dodajte prvo suve sastojke. Šolju brašna, šolju kukuruznog brašna, ravna kašičica soli, prašak za pecivo. Pomešajte smesu. Zatim dodajte 2 jaja, pola šolje ulja, šolju jogurta, pola šolje vode i sir 500 grama. Smesu sjedinite sa varjačom. Smesu izlijte u pleh obložen pek papirom. Ubacite u rernu da se peče dok ne porumeni. Isecite i servirajte. Prijetno! Za još recepata prijavite se na moj kanal. Hvala!